poštovani, uvaženi gosti. Prije svega, zahvalnost pripada uzvišenome gospodaru. Njemu sam zahvalan što me je danas počastio na ovaj veličanstveni dan, Dan Bošnjaka Republike Makedonije, da mogu u miru, slobodi, u duhu demokratije, da se obratim svima vama prisutnim. Draga braćo, poštovani Bošnjaci, uvaženi cijenjeni gosti, počituvani gosti. Esselamu alaikum, dobro nam došli, želim vam da se ugodno i prijatno osjećate na ovaj današnji dan. S druge strane, želim da upustim iskrene čestitke svim Bošnjacima Republike Makedonije, Bošnjacima Bosne i Hercegovine, Bošnjacima Sandžaka, Crne Gore, Bošnjacima Turske, Bošnjacima iz cijele dijaspore. Ovaj današnji dan hvala svima onima koji su se odazvali da ispoštuju nas Bošnjake i ovako šarenoliki. Ovaj današnji dan nema mjesta za politiku i mene, svi gosti su poštovani, ceneti, uvaženi i dragi. I želio bih da se prije svega zahvalim državi Republike Makedonije koja je omogućila da Bošnjaci mogu da izrazu svoja čustva, da li vjerska, da li građanska, da li druga prava, i želio bih da uputim poruku svima onima činiteljima vlasti, svima onima činiteljima lokalnih vlasti na nivou cijele države. Poslije svih ovih 26 godina, ako mene bi pitali da li Bošnjaci uživaju sva prava u Republike Makedoniji, ja bih rekao ne. Znači nije ni vreme ni momentan da ja držim govore ili neka istorijska predavanja, neke druge prilike. No želim da uputim poruku da se više posveti pažnje Bošnjacima Republike Makedonije. Ako u svakom izgovoru, od svakog činitelja koji dolazi u ovo mjesto i govori o nama da smo mi poseban narod, da smo najbolja zajednica Republike Makedonije, da smo mi lojalni u ovoj državi kao svi drugi. Iz tih razloga, baš za tu lojalnost i to poštovanje prema ovoj državi treba da budemo nagrađeni. Zato apelujem do svih vas činitelja koji ste tu pred nama, naši pratenici, kandidati za gradonačelnike, u buduće da učinite sve, da o ovome mjestu razgovaramo o drugim stvarima. U 21. veku mi danas pričamo o putevima, ulicama, kanalizacijama, uličnim osvetljenjem. Mislim da te stvari budu u prošlost. U ime svih ovih građana želim vam srdečnu dobrodošlicu, da se prijatno i ugodno osjećate u ovu sredinu i da dočekamo još, inšallah, mnogo praznika u zdravlju i miru i blagoslovenosti. Hvala vam na